خلکê girkêlekê derbarê Yekîtiya Kurdan û parastina destskeftiyan de axivîn gotin Yekîtî bingeha parastina destskeftiyan û avakirina helwesteke siyasî û civakiya yekgirtî ye. Zihniyeta me Kurda em insana demokratin. Çi bi geyrî xwe re û çi nav xwe de. Ji ber welê jî çi hêza Kurdî heyî pêwîst e hêza Kurdiya dîtir qebûl bike weke wê. Çawa bê gereka bi rengê xwe bê. Wilo yekîtiyeka rastaqîn çê dibe. Rastî ez ê bêjim partîno û siyasetmedarno rêvebirno ev millet sukra we de ye weke bavekî û zarokî wî heyî û pala xwe deynê ser balgehekê rûnê û xwarinê nedê zarokê xwe û ab av neke û ab cih neke ji ber derfet ne her car tên. Em duê hêviyê de ne hê derfet li dar e yanî hê qaime. Ev derfet hê qaime em hêvî dikin yanî şoreşeke navxweyî xwe çê bibe ji va siyasetmedarê me yek û meselen rewşa niha heyî qebûl neke û Kurd jî bibe xwedî tiştek xwedî destkeftiyek. Yekîtiya gelê Kurd divê merhele hesas de tiştekî gelekî giring ji me re ji ber divê mesalihê xwe deyn tarafekî û ji ber ev yekîtiya hinê qewetekê dê me hêzekê dê me bemberî ve dewletê godî jî me dirabin. لإيرو أم جف جدابن ويكيتي نبي أم ضعيفن بمبري بعد دولته. أحزاب ما سياسي تخصن جو مصالح خوي شخصي دينا الطرف وصرف يكيتي بسكنن وكار بكن وبجهن السري في يكيتي إجبار أبي يكيتي هني هبونا كرتشتك وهذاك مظن دديدا ودفيك ليك فرصتك جمريا يكيتي ما جو نبو نما دبي وأم هيفينا يكيتي تياما بردوام بجه سري. كرد حمو بنيك ومجبا سازي خد خوازن حمو بنيك كردي محمو يكن وإن شاء الله نبصر كبن ويا أم خوازن يكيتي نبدأ كوتي حمو تبدأ بهفدورة بن ونبهف دورة بن أم تجارة تكسيمة تكس خدية منينا خوازن كردي محمو بنيك أم خوازن رجبا أب حزابي سياسي وكرد تبدأ استيخو كن السيف دو قواطا ما إن شاء الله خورتا وحمكي خورت بن بهفدورة ديك دست بن دستك